tahun ya keluarga kecil kawalo harmonis maburuk urani sangut bisa yang ayeuna nak muani ngemi kang nak muani nekang dasa tali awai 5.000 anggo di paon nu ben 5.000 3.000 anggo nanggung pianak ni sekolah nu mesti ben duang tali tabung di LPD gitu ban. Wih, apa pik nu saja ketau. Sekat ya mukuran ya sangut pek harmonis keluargane. Pidan mo popo lagi tanah balene lot uli ngidang suka bedek jani bom kerami engkone gedep. Wih. Musaut bisa kau daw humasing cara kurane melam plak one duwe nak lingsir plak 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 plak. Bien. Bedek ya lu. Yo kritik bedek ya yo. Awenda nyaja timbal. Nabe mani das lemah orang kurang cang pucuk-pucuk aja. Betau kan ci. Ambil matanding dia beli banyak mekedek yang man menyamo brayo yang man. Kau bawa pemangku ya. Kurang melam saya ngayang. Ni kau napi balik lot di rumahku. Orang jamu pang jemaah ayo anu poros ni. Orino nyemak poros kurang melam. Kau jaga gamer abok. Bien. Sale poroseng sing tawa sale les prasito. Nah ben manik bien jam 5 oren goyang domret. Bien. Ya nonyang das PKK istri-istri nulad nempo cara kuran melam ngai Banten ya sing bisa. Dojo ngai Banten tumpang pitu. Gasne gas galungne buang kuneng odalan panak aja ngoton panak buang. Kal buang ngoton panak gas galungne kal buang. Kal dingah sih kal sing dingah awak mau pisagau. Bengken sing dingah. Sale yang ngai tumpang pitu oton panak penyenang. Poros sing dawa. Kau kriyo nunas Banten beli Banten nak sibuk galung ang. Pemangku dengan Banten sibuk. Pemuputnya balik lot misi dulang di duur dulang misi biwai jas di duurnya misi tulisan gede Banten hoton. Bien. Yang gede gitu. Tahu kalau tempo lah. Kalau canggusan yang jauh nyang das gitu. Yang man yang kurang yang melam kurang ni dadane rabi ni dadane ya onyang tu sing bisa ngai Banten be mani ngelah melam pura tetamian gede dadi adap pura sangah merajana dadi adap kaja kakau dengke ki ajo ne awen yani lan adeng ale kadung lane dengang di dinding pik popik nu saja ketau dilop no Ido botaranji sangkung mau pronawo titiang orang kedua gong gede titiang dap Dia. Iya heman dari tuas nalan sirup puyuh silang tukar tebak. Ledang pekayunan palunguk betara kadi mangkin. Peyah kunang sudah malu. Mau pugang merja nyatur desa bangkenipun ni sudah malu. Kena daya weke sampun keni singit. Tampus daya anilat dipun ngenen yugiu. Tuan-tuan ngalang-ngalangi mangkin nak mapan penyerawadian sang yang kali. Mula tetempuran ini sudah malau. Sing ada jani latah. Nenten-wenten pengalang. Penyantul pemargin palunguk padara. Yugiu. Sapun napi pekayunan palunguk padara bagian. Iya don kon wataking buta-buti. Umangsuk marawatan di kandang desa karamu. Sakuku nah mangkin galah panumayo sane becik doaning sampun nenten-wenten pengalah nggih watek buta buti ancangan jerwe mangde nyelepen desa-desa dusun-dusun mangde ngeranying mecelap
kegarba wedeng seriraning manusia tukar sanak saning sampun mapindak buta ieg dan pegat-pegat rebatan pegat-pegat temaha kenang perang tanding mesiat ngajak nyamau kue kerudiran nak memah belabar getih jagate kue tetadak sesaji wateking buta buti make tetadakan buta kalon yuk durusang gede kul-kule buta buti Jarot Ulimur Ejani resang yang buat sekarang di patian uang parwatu wong lagi ulang jopo mantul sidi wah teking buta buti kali resiris pop lep lamu pop bareng kena Tuhan tu wong udah kadia jarajak jerijik mangadadali mijat olak padang ngedadali Yayi, singa kakak singi. Enak padangan tedalik enak. Amet tetadak sesaji. Yuk. Yayi sang kalau bodoh dermedi. Di jering ni kami tetadak pepanganan. Marawanten ni kandang pejagalan kakak. Yayi kakangku. Sang kalau luderak orang ni kami tetadakan kakuk ya kami tetadakan marwanten ikan nang jajuden di jawa ada tabokora di jawa ada tajen ingkano kami tetadakan yan mangkano beli kewah ngalih kajang-ajangan jani dadio mangkano tajannya subuh tutup peken mangku pasti ke Bunjar belagat di kandang paru tiwi megelebuk milang bucu tangis alon banyak
Maite. Maite. Elak pada naramangsa. Mijil watak yang bodoh budi kali-kali. Ram-ram tejan yang rawi. Lului wasin. Menggedaban watak buto buti kali-kali. Gamang memedi. Tonyo anyo rek tongek iris po. Tangis alon amol atmo kesasar. Mekejang nyeremyak di desa-desa karamu melam. Ngawe nang mirip panas baro cicing keraung nyalah masa bisa tengah tepat cicing ngaung yen di dajan desa rasa semi ada nak ngelem munyin tangis alon di pekarangan panas baro meglebuk jag-jagin sing ada ne ciri rumah ke subuh desa karamu ne karang sokin antuk buta manusia ne subonco ben buta kalau apa kerana manusia ne coba ngeteken buta kalau ne sing lah rumah gamang sing lah rumah tonyo sing lah rumah memedi sing lah rumah di rumah gamang dituka-tuka ada di aungnya di abing memedi di tebo-tebo tonyo di punyan kayune ne gede-gede Wanaspati keraos punyan dingin nanjak bunut. Walau sing lah rumah gani memedi tebau sing adonung. Jurang sing adonung. Salah do tebau anggo komplek BTN do. Kiyo laku memedi jani kumah melam ya macelap. Artene panak melam matingkak memedi. Ken cirene bok ne berselam semire jiga ding da. Man genci. Lu lawat. Benar. Wadiah. Siguru. Lumayan. Butuh buti kali-kali. Siguru. Rempok. Karurubok. Luwir astir odor.
Pan penak yukong baba ke layar tembok timur aku. Nah, kuang keto ya. Dajan desa dangin desa nyatur desa. Belut dan nuli kaki nuli kau. Nah. Lepedek. Iya kori maurip sudah malu kula. Yatne dah yatne. Iya kari maurip dilem ya. Ien muntu banyak yak mukang nu hidup sudah malu yuk. Wangi ngayu maudi. Sake maun sampunang jeje tan kurang na yu upaya sing kewangan dayo palungok sokorew yuk. Sapun api pekayunan pelungok betara. Ada kekenenar nade kunang sudah malu. Ada jelema blog ajom nyen senawang sudah malu jelema blog. Kewalo misi ajom mangben bedek. Jag angkat jane dadi raja. Us madeg nade di subane dadi raja. Tembung kena lawan boset lawan Ramadewa. Aduh doma. Jag paluang ajak iramo tu sing nekang apa adane sing lakang probio sing lakang pipis hasil gede bakat yuk cucu. Aduh kawanku. Iya yang ulun ngawang sampun mauruh sirang paduka siwa sekala yaya katon. Iya orang anak patik paduka tanana tan purun simpang kewal menih. Iya Tuhan ku pinak ke raja ti raja hanya kerwerti. Oh raja subaleng raja wakulun. Karulang ni kang sarpo wisyola. Oh, gitu ikan ni dasang kumo pronawa tuak je mula penumadian kali yang sing kuang dayo ni jelek-jelek. Engken pakayo ni do yani paluang iramo ngajak isudo malo ngajak itu alen. Cara ni angkat dari raja isudo malo itu alen. Tuh kalau ngulam dari raja, benar. Tuh. Oh, sing peliknya tunggu diang pelik. Yang penting yo nyak mesiat ngajak nyamane gumi benyak gumi wok. Mekalok buto kalau ne mantet adak sesaji. Menjani janilan, je gempur gebok yo dia pulo ne pang mesan taben mekejang. Paluang buto kalau ne. Sebulan das gitu nyaru-nyaru jerik nyaru-nyaru kelilik tu keto pekayulah didau bataranti cucu. Kodan kelem gede kul-kule bulu sang-sangut. Ya pangket tu ya mekejang urus ya. Oh aku boleh Rodi karo mano bawa. Iya maruti. Buset, sugri waga waksu. Iya akam jiwa permalan tu. Melawatan satru. Menawatan dulu cara orang ngelebon kerang paraja menalu. Orang abang-abang, orang dek-widek, yuk.
rames gateni kanang yudepuh ulah gateni kanang puk dinedel wit ni kayu sing kena masak kena senjadan boyog itu sifatnya gurunya mapo aja tepuk gitu abot kayu abot sing kena nih kan sing kena Surut dira di karemano bawa tanpa pirigir ikang batu pasti batu das keno sing keno nih kan sing keno masa keno sangut kan rajin sembahyang 1 hari 15 kali trisan yo masa sing ada dewa jenik mau tulung nih kan sing keno nih kan sing keno kan nih batu sing keno nih kan sing keno nih jauh bisa keno nih bukan sing keno sing ada apa nen Intip jangkrik Pak De. Sangat nom ngai proyek lah. Proyek apa gai? Punyan kayu onyang borong lo. Batu onyang penek. Maju sepak bola ini. Maju ken batu tanjung bojo tu. Melam. Yatno do tuno kewaspadaan melam yen mone pengamuk wanaro ne. Nyen kaden lam sangan nom tu sorok nandi suara pengamang-amang ida betara siwo sanerien awe nang ada sorok bojok watak nan melam awas yen ne tuno kewaspadaan yen mone pengamuk wanaro ne dewara tu melam kenonot kena awak godok emon gitu. Nah dan Pak Jayo Suaro. Jayo menang Suaro di teori di raos kan mela menang. Nyen kadendam sangan nom tu Putra Siwa, Putra Bayu, Putra Surya. Wini ida mau peseng sang anilo temajo pawano marut suto ido. Ajin Putra Siwa. Sang yang Surya ajin sangan noman. Botaro Bayu ajen sangat noman. Ini buang memen kas bajangin gitu. Sing gitu sing maksudnya artine lu dewato ne micang kesidian ring ido sangat noman. Oh. Melam. Awas. Sangkan do mengutang yatne kundagan hidup pelingling de kederopon nyujur suklo kadang ada gending nak tua-tua gitu. Yatno hidup ne perlu kone iraga waspada melam. Harus hati-hati. Turekso waspada sedino-dino melam. Bikin kenonot. Karma palo das ngenen. Ratu sangan noman sang Sugriwo Wanaro sarang sami raja kang patut telasang sakeluwiran ning.
Oh. Kene magae. Mai. Tidak dua tengah buta kalau mai kereta. Mai gede besuk. Mai bola nak kena nak pelak ketangi Jepang keto sangat nomong tu. Jak sing noleh nanyong batu nyabet batu nyamparang batu bek dewa. Weh. Ya cuma duduk pengutip nyolek serau kene. Cising ten maca berita pagi surat kabar baca imanci surat kabar apa sangan noman mara bangun semangan mara bangun kopene mencampur raji serbuk besi kuning bang dawang ye. Ya bang cipu nyolek serau. senek nih gitu bener. Makan ringan ora lo. Wih, mai nyonyot, mai basam ni gede ratu. Bos ai temang cangki, bedekang lek-lek be cicing kadang-kadang yang langsung polon cimbuk bilang sani kalau yuk RW itu kene ngah yang ki. Wen kene bo benes yang benak makan ci, awen yang kene bo sifat buta bo ci. Boy bedekang ba, boy pan ratu men seni balik lot, mai bedek mat. Apaan yang letirnya? Liang iban cicawat megeri mati kan ya? Ratu kerajaan buto kalau Malik telah sang ratu nak hijau pati lepuk buto lah. Burungnya. Dilop dia. Ya ke kiri-kiri wateking palu pekun. Nah. Pati lepak jerih ke kiri-kiri. Wateking panyak-panyak orang satu. Yuk iya. Wangi ngayu mewak dekewak mulun ni ale. Bangsi ngancan ngelionang. Korban pawatek. Buta ni maka sami. Raksasa ni maka sami. Ya tuan temangkat nak jani bupang tawang. Ya, segera. Wamit kalau ada. Oh, luar yang hari Wisnu. Bujia. Tuan kumaha raja dawak pasang tabi sakti tanpa ingan gatini kanlang boset maruti sugeriwah mongpati tuan orang lawanan ya Tuhan kumangki wa maguti apa lori apa Tuhan ku raja di raja Pakulun. Aduh. Nih. Ngelawan sang nom nih. Sang suwiwa kelawan sang ramu kelebaninin. Kelawan tunggu diang sing lawan. Pangkarwan bener boleh selam kelawan yang putih ngalih pematut ngalih benak mulo yen sing paluang malu. Yen sing paluang pekayun pepinah siatang malu. Mara bakat ane madan benak ane pasti ke benar. Tu kayun tangan nom siat nguyang ngajan anak kayun. Tunggu
yang itu sing kayun. Men kene itu sing dijat nanto sang ben kejap. Oh. Di nanang nih bapo. Yen bo kene nya nawang bapo sudah malu nya nawang itu alen. Sekan nanang nih sekan. Kalengal kal singengal kango kena dalang mesuang kengken. Lebih ya bejama ngalang ben bedek kengken. Ak yang ngaranyig gini. Si barang. Bendan si bin bakal nebas. Bakti kena ramo. Itu nang benak. Nah. Benang. Oh. Nyak cara raksasa raksasa wakan bagus sayang. Iyalah mangkat. Temu ngakena kadiran tu paguti kadiran kanang boset sedaya mangkat engal-engal. Apa katon dinmu boset apa katon? Dan mamiati sa keluaring taru. Watu sula. Karura katong dan sapira. Temyo maruti. Hoan lemawak maruti. Sang apa katon dinmu? Sang apa? Tanuruh iwang patut gadinmu Marudi. Marudi apa kamu? Dan kari Marudi Jaya anak Betara Bayu Betara Siwa. Angkus para neni. Marudi apa gadin tu? Marudi perak mesepuh. Suara danu dia. Pengadeg raksasa. Kukun batisnya cara tuale nasan badang-badang. Kacara bedogol bangsa kengen. Sanganoman jelang sanji. Jelang kengen. Kukun batis bapone daki kenoban. Engkeng kekinanan ngalilindong kan kecari. Perjani man nyaluk gelong ang baju mo prado grenep-grenep. Napang taen kan. Si maguting yatno sanganom kan keledit kedo. Nah, bangkot. Wah, Marudi. Man sing ngedeng jurus nih. Pangbadak sing man ngedeng jurus nih. Ngarakat itu jago pukul tanjung tampil bubut bulan batis. Biyen sabat nengtong ngeken sanganoman. Kal borin bapo cikelidang sanganoman kalian begitu bang. Nanang kal jak sing ngken. Bapo sing nak teguh ngken. Teguh. Katos. Po ang ngaplok ang kayu, long. Batu ang ngaplok ang batu belah. Gitu na teguh. Nah, nebang man ro keteguh ni. Pangtain ngerasang teguh, kengken ya sandi teguh. Yen wakib beteguh, wakib bekatos. Nanang sing elah tinggal mau balik wakib mesiak ngawansang anong lawansang suguri waga tinggal mau balik. Nebang man ro keteguh ni. Pangtain ngerasang teguh. Cidot teguh. Oh.
Nah, elah. Tuh dek mandro keteguhan. Tuh sang bengkejap. Om Burbuah Swah Tat Sawitur Warenim Barak. Sing mantan SD itu neng. Tuh mantra keteguk. Ah, alit-alit nyang anak-anak bau nyang apal kan mantra. Tuh sing mantra keteguk kang. Tidak memaksa kencingan oi. Nah. Om besi kuning ngeranang kados. Wong ranti babi ngeranang teguh yen bakat. Bonang jak guyu asan jak teguh nak coba. Maruti kadang sekayangmu. Ngenggen iki. Sajo teguk. Iki kita ke ngarep. Ngenggen. Wih. Apa katon denmu Maruti apa? Temio mangu. Musuh. Sakti. Luir aku iki. Apa katon? Anu, watu, taru, katke, trisula, winawan. Iki, rebut. Ni kadang sahayangmu. Bapangmu, Sugriwa kon komari. Ibonmu, yantanana ibonmu, cucunmu, kaki buyut, kelap-kelakap tunggal bareng, tunggal putung. Yang telah betaro yang gurunmu kon tebedon. Rebut iki urda, adok nih bangsa nak. Ada raja tapi. Aduh, naraja. Iya bina katini kanang satru. Iya tan sangar raja lepasan tan tino urukan katini kanang dusta doro cara pakulut. Mangkana maman baru. Yo. Amet sangar raja pakulut. Sige. Nepas kunang tarwara kenarak tengah kengeri pumawaso omawat. Walen sangan noman amburang didiang boyo kenyen didiang pulun ring linggih kiratu sang Rama Dewa daler ring ratu sangan noman daler ring jagat makasami kemauan didiang mopungu atur ring sang widagda wikan ngiring mulat serira puput rau kiriki ratu.